Nekia ternyata ia heden relaponganana, dek na langsung naserahkan ia ro uwaisi botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne. Engkamani penne-penne naruntu, nainappa napatadangi riasek na penne-penne, nainappa nataro rioloku. Sitongenna madeceng upahanna gaukna ya helaponganana. Tapi sengaja kak makutana, maka dakakna, kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka dakak magi na mala ko penne, na suruh ko mala uai. Ternyata mappe bali ia helaponganana, maripo pappe balinna, dua mi ada na pau, ia ro lagi mak bahasa arai. Tapi si senaweng kalinga pappe balinna kerek bulu-buluku nataro. Aga sabakna. Nasabak wetuku makutana maka dakakna. Magi na mala ko penne. Na usuro ko mala uai. Ternyata mappe bali maka datak diban wa ta'ziman. Makiade nenia mappaka lebih. Gangkana weng kalingana ya ro pappe balinna materu upu adam maka dakakna. Jaga itu, pelihara itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe. Nekia giling-giling ngak tanga ispandue. Ternyata tema yang diangkat oleh panitia adalah Rasulullah teladan sejati dalam menebar kasih dan sayang rahmatan lil alamin. Narimakuanna naritu insyaallah untuk pamulewi ceramata rilalenna yewennie. Engka dua ayat melo irampe. Ia engkai mak jelo ri alep birena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama
Maka daifong Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betuanna de nariutu suko Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alange. Berarti berdasarkan ia rodenre ayae ripahangi rimakedanna nabita pamase. Ayat yang kedua di dalam surah Ali Imran, maka defong Allah subhanahu wa ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Maka defong Allah ta'ala, nama jepunna pura riwerengi papenya metoma tepe rigau engkan nariutusui salah di nabi ripallawangenna. Berarti berdasarkan ia rodenre ayae ripahangi rimakedanna nabita papenya mengi. Upakulingi ayat pertama mak jelloi rimakedanna nabita pamase. Ayat kedua mak jelloi rimakedanna nabita papenya mengi. Hanya saja engka asilengenna ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmat, maka defong Allah ta'ala lil alamin, pamase lori sininna alange. Nekia ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai nikmat, maka defong Allah ta'ala alal mu'minin, papenya mengi lori tomatepe. Upakulingi pamase lori sininna alange, nekia papenya mengi lori tomatepe. Pertanyaan, agar hikmana? Ternyata maka detopan ritata itu memberi isyarat sebagai orang beriman semestina wekadua ki syukuru. Sebagai orang beriman semestina wekadua ki syukuru. Sekali nasabak pamase dan sekali nasabak papenyamengi. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pamase lori sininna alange. Betuanna ada pamase ia engkai natiwi nabita sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh alam. Nekia ia wedinge lolongengi, ia wedinge penedingiwi papenyameng poleri pamase ia engkai natiwi nabita ia naritu tomatepe. Sebenarnya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperuntukkan bagi seluruh alam. Tetapi yang bisa merasakan nikmat dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah orang-orang beriman. Karenanya bisa jadi engkau tahu deneng kanaitai nabita, engkau tahu deneng kanaitai nabita, nekia nasaba engka tepe rilalenna atina, nasabari na penedingiwi ia ropa penyameng engkangenna nabita. Tapi engka tahu pura naita nabita, nekia dena penedingiwi ia ropa penyamenge, nasabari wetunna naita nabita dek nasibawai tepe ripuang Allah Ta'ala. Pada enna Abu Lahab, Abu Jahele, dan abu-abu yang lain. Pura naita nabita, nekia mereka tidak merasakan nikmat karena ketika melihat Nabi tidak disertai dengan keimanan. Karenanya mudah-mudahan engkau ngetak maneng hadir mak depungan di lalen yeweni mancaji wisaba
na pedek mencet tepek takrifuang Allah Ta'ala, sebab hanya dengan imanlah kita akan merasakan nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naronasen nabita tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba liman amana bi walam yarani. Upek paha tau purai mitaka nama tepe irialeku, tapi liwak piu pekna tau mata pe irialeku namun ide nengkanai taka. Karenanya mudah-mudahan engka manengi tama rilalena iya rodendre golongangi. Hadirin yang dimuliakan Allah, reweki mites pandue rahmatan lil alami. Taparajeka dampeng mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata pak bahasa arae makeda agaro kira-kira sabakna nabacana iya rodendre ayae makedai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakutanana topan ritata makeda magiro naribaca rahmatan, magi nade naribaca rahmatun iarega rahmatin, tapi magi naribaca rahmatan. Taparajaika dampeng idi purae masikola ara, apalagi nareko pura kikma pesantren, termasuk pura kikma sikola di Darud Dakwah wal Irsyad, biasa kikma guru riasen i'rabe, pelajaran nahu dan saraf. Ternyata make de topan ritata illa rahmatan, magi naribaca rahmatan nasabak telu sabakna. Tiga yaro telu satu ibacai rahmatan nasabak posisinya riasengi halun. Yang kedua ibacai rahmatan nasabak posisinya maf'ulun bihi. Yang ketiga ibacai rahmatan nasabak posisinya maf'ulun li ajli. Yaro idi amenge biasa ki bingung agar riasa maf'ulun bihi, agar to riasa maf'ulun li ajli. Tafarajeka dampa make dari pekna magiro rahmatan ibaca rahmatan nasabak telu sabakna, magina telu sabakna nasabak telu meto hikmana. Agak akatana make dari satu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alange betuanna yaro alena nabita pamase. Upakulingi watakalena nabita pamase. Yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betuanna yaro natiwi nabita pamase. Dan yang ketiga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, riutusu inabita untuk mantaraki lolongangi pamasewe. Bahasa ripekna alena pamase iaro natiwi pamase nenia nantaraki lolongangi pamasewe. Upakulingi paimeng alena pamase iaro natiwi pamase nenia nantaraki lolongangi pamasewe. Pertanyaan maraga akatana satu alena nabita pamase, pribadinya nabi, dirinya nabi adalah rahmat. Pertanyaan tege dasarna wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Puang Allahu Ta'ala dena pabinasai romenan rupa tawe wa anta fihim,
selama engkamu ko Muhammad ripallawangenna. Maka defong Allah Ta'ala, selama engkai nabita ripallawangenna umatna, maka Allah tidak akan pernah membinasakan mereka. Gangkana engka sahabat taparajeka dampe engka sahabat riasa panguluta Malik bin Sinan. Engka sahabat riasa panguluta Malik bin Sinan. Suatu saat nabita berbekam. Mak bekam inabita na pesu idarana. Selesai nabita mak bekam, noli panguluta Malik bin Sinan. Maka de nabita Malika, alai iya hedaraku, naina paloka kol lemmai isaliweng. Walhasil Malik bin Sinan, nalani darana nabita, naina panatiwi mesu. Tidak lama kemudian, tapa engkain rewo panguluta Malik bin Sinan mangolori nabita. Nama kutane nabita makadae Malika tege mutaro daraku. Makade panguluta Malik bin Sinan surona Allah Ta'ala utaro idaramu rionro de gagam misengi sangadinna iya minafuang Allah Ta'ala. Tapa makade nabita tega memang imutaro. Makade Malik bin Sinan syarib tu damaka uinungi daramu. Ternyata Malik bin Sinan nainungi darana nabita. Pertanyaan, magiro Malik bin Sinan nainungi darana nabita? Nasabak nayakini wiyaro dendre ayai. Maka dafong Allah Ta'ala dena pabinasai rupa tawe selama engkamu koripallawangenna gangkana nainungi darana nabita sambil meyakini. Maka damaku kuangeri watakkaleku engkani darana nabita rilalenna tubuku sehingga mustahile napa binasa kafong Allah Ta'ala. Karenanya maka de nabita man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi tahu si campur ni daraku si bawa darana mustahil ini tu nagesa apin naranaka. Alep birennaro pamasena nabita. Contoh kedua, watakkalena nabita pamase. Engka sahaba riasa panguluta Abu Mahzura. Engka sahaba riasa panguluta Abu Mahzura. Sebelum lanjut kisah Abu Mahzura, engka sedi keunikanna panguluta Abu Mahzura. Aga yaro Abu Mahzura nareko engka tahu mewai siruntu tuli makutane Abu Mahzura makedamaga ni karebanna yanu. Nareko ianu yewa siruntu tuli makeda yaroyanu magani karebanna Abu Mahzura. Abu Mahzura yewa siruntu yanu nakkutanang. Yanu yewa siruntu Abu Mahzura nakkutanang. Gangkana masalah sahabae. Ada apa dengan mereka berdua? Gangkana angka sahabat lo makkutana ku panguluta Abu Mahzura. Makeda Abu Mahzura magiro nareko iko yewa siruntu tulianu makkutana. Nareko ianu yewa siruntu tuli ikotosi nakkutana. Ada apa dengan kalian berdua? Maka dia Abu Mahzura engka sabakna. Maka dia sahabat aga yaro. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu tuda ngak sifat telu. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu tuda ngak sifat telu. Iga yaro telue Abu Mahzura, Abu Hurairah si bawayanu. Bakulingi Abu Mahzura, Abu Hurairah si bawayanu. Tidak lama kemudian tapa engkai nabita pole mak bereseleng. Selesai mak bereseleng nabita tapa makede nabita inna akhirakum mautan finnar. Nama jepun naka dimondrie mate poleri iko telue
Kak dimondrie mate poleri iko telue finnar ijaming itama ranaka. Wow. Maseling isahabay. Nah sebab biasanya nabita jamina masuk surga, tapi tak pamakede nabita yang paling terakhir meninggal di antara kalian bertiga masuk neraka. Makede Abu Mahzura iya naro sabak natuli waktu tanangi karebana yanu. Nah sabak mate ni Abu Hurairah. Berarti sifat dua mana? Oleh karenanya tuli makutana ka engkamu pigayanu. Nasabak nareko engkamu pianu berarti masih ada harapan. Tapi nareko mate nianu berarti iya na tumacilaka. Na akuasan na fongala ta'ala yoloi mate Abu Mahzura nayanu. Berarti yang masuk neraka iya naritu yanu. Pertanyaan, iga ya royanu. Wakulingi, iga ya royanu. Ternyata makede topan ritata sengaja irahasiakan asenna iya royanu sebagai isyarat maka dade na wedding icurita atunangenna pada tari pancaji. Nah ya apa naje ya apa saya ini kalamanna turu pusat nama curita. Nah sebab masih Pak Meto sedih. Taparajeka dampeng itu isyarat bahwa betapa tidak bolehnya membicarakan aibnya orang lain. Rewaki di Abu Mahzura. Iya ro Abu Mahzura nareko macukurui maka lalai modele gemekna. Iya ro Abu Mahzura ku macukurui maka lalai modele gemekna. Nasabaku macukurui ulu imondrinna mitulina cukuru deneng kana cukuru ioloe gangkana maponco imondrie gondro ioloe. Bahkan menurut riwayat iya ro Abu Mahzura kutudangi nana bukai patutukna ulunna tak dena iya ro gemekna ioloe na rapi tanah lampe na ro gemekna gangkana masih lesah bae nama kutana ri Abu Mahzura maka dae Abu Mahzura magi napa kuro modele na gemekmu maponco imondri gondro yolo ajak ta bayangkan modele na. Ternyata maka de Abu Mahzura engka sabakna aga yaro maka de Abu Mahzura wetuku mula-mula tamak seleng upuadai dua kalimat syahadat riolona nabita nama teruka najello nabita mancaji pak banna Masjidil Haram. Nah ternyata ia rawatue na capu-capui uluku nabita gangkan nama teruka mania gemek purai na capu-capu nabita de umaelo cukurui nasabak de nama elok palenya bate passapunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untunna nabita dek na capu manengi ulunna. Pertanyaan, magiro Abu Mahzura na dek na maelo cukur igem yolona nasaba dek na maelo palenya ibate passapunna nabita nasaba nayakini maka da iya robate passapunna nabita bate limanna nabita pamase pole rifuang Allahu Ta'ala. Tapi idik maku kuangen lewat dingit maku tanah. Jadi maga ni idik Nah dek ni gaga nabita. Berlaku mupa gaya rodendre aya maka dade naripa binasa rifong Allah Ta'ala wa anta fihim. Selama engka koripal lawangenna taparajeka dampe maka de topan rita tapat tafsirewe. Secara fisik dei gaga nabi taripal lawangan na umatna. Tapi secara ruhiyah sumanget na nabita weddingi hadere ripal lawangan na umatna. Upa kulingi watakkalena nabita memet de ni gaga hadere ripal lawangan na umatna nekia sumanget na nabita ruhaniyanya nabita insyaallah weddingi hadere sibawewi umatna. Pertanyaan kapan itu? Maka dan Nabi tamamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam.
Maka de Nabi tade gaga tahu mak bereselen rialeku sangadina parewo inyawaku fong Allah Ta'ala gangkanna ubali bereselenna tau mak bereselenge rialeku aga betuana kumas salawak ki nan nia mak bereselengi lori nabita sitongenna engke tu hadere sumangetna nabita bali bereselenna ummakna. Yana tu dendre wetu nai baca barasanjie pada tetongi baca asyaraka. Ya ro asyaraka kasidah menyambut kedatangan Rasulullah. Tapi tengerangi dendre sebelum ibaca asyaraka engka tu dendre muka di mana? Agar muka di mana dendre asyaraka? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salamun alaika. Nabinna fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu. Ya Rasul salamun alaika. Surona fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu. Ya Habib salamun alaika. Toripojinna fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu. Salawatullahi alaika. Pammasena fong Allah Ta'ala laurialemu. Bu, Bu, sengaja woli, pangkamak bicara. Tawarajeka dan pengelo kamak kutana, kumakedaka asalamar laurialemu, kira-kira mabele garo macawe i, pakulingi, kumakedaka asalamar laurialemu. Kira-kira mabele garo macawe i. Macawe i. Engkai garo dei. Engkai. Nah sabakku dei makede laurialena. Tapi makede laurialemu gangkana makede topan ditata huruf kepe, huruf kaf kepe, ia engkai riwerekada salamun alaika, riasengi kaful mukhatab. Huruf kaf yang menunjukkan lawan bicara, yang berarti yang diajak berbicara hadir di depannya orang yang berbicara. Yang natu sabak nakumat tahiyaki mak bereseleki turi nabita. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum rialemu nabinna fong Allah Ta'ala. Maka de topan ditata kuta baca ya ro ajak tabaca bawangi. Maka de topan ditata kuta baca ya ro assalamu alaika ayyuhan nabi ajak tabaca bawangi. Tapi tarasakan iri lalenna atitta ahadere kenna nabitta baliwi bereseleta. Maka itu berarti untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad kuncinya ia naritu tatare mega salawata lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nahedendre maka dawata kalena nabitta pamase. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus suko Muhammad sangadinna mancaji pamase betuanna ada ia ronatiwi nabitta pamase. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kasih sayang. Ya nais pandu ewe. Teladan sejati dalam menebar kasih sayang. Betuana ada. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran rahmat yang membawa kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat. Karenanya taparajeka dan kalau ada orang yang menyampaikan agama namun ternyata menebar kebencian, memecah belah umat, merusak persatuan, sebenarnya dia sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampeng walangi contoh
sewa wetu tudangi nabita si bawa sahabatna di dalam masjid. Tapa engka Arabiyun pole. Ya senge Arabiyun Arab 40. Ia ro bahasa Arab na ara dua. Ria senge Arabi si bawa Arabi. Kuma kedai Arabi Arab kota ya ro. Tapi kuma kedai Arabi Arab 40 ya ro. Ternyata ia ro engkai pole Arabi. Berarti Arab 40 ya ro polewe. Materuk tamak di dalam masjid nai napa mas sempaja sunnah 2 rakaat. Selesai mas sempaja sunnah baca pak doangan. Nari wetun nak baca pak doangan malopo sadana. Gangkana ya ro pak doangan na rieng kali ngari nabita. Nekia wetun nak baca pak doangan maselengi nabita mengkalinge pak doangan na. Pertanyaan, magi nama selen nabita nasabak pak doangan na ya Arab 40 lain dari yang lain. Pertanyaan, agama itu pak doangan na maka de pak doangan na ya roden re Arab 40 Allahumma arhamni wa Muhammadan puat tamaseika nanniya tamaseitoi nabita wala tarham ma'ana ahadan nanniya ajak lalo nagaga tolait tamasi. Maka lale tonga pak dongan. Maka de pak dongan na puang tamaseika nanniya tamaseitoi nabita na ajak lalo nagaga tolait tamasi. Wah, maselan nabita na napar yolli. Maka nabita ya fulan. Depe komai. Si senama depe tapa make de nabita iya tu pak doangemu na cikeriwi anu masagenai. Aga sabana pambasena fong Allah Ta'ala liwa sagenana. Magi mu cikeriwi i komisi bawa iya. Ternyata selesai ipang ngajari iya rodenre Arab 40 tapa masih ke iteme. Pada lek baru kapang iya denre. Mendre di pak barasanya tapi lola dekat sedih tamak WCW atau pelari kak musuh. Tapi raja kak dampeng. Ternyata selesai ipang ngajari tapa masih ke iteme. Walhasil tetongia rodenre Arab 40 naina pak joka lauri siku nama siji si senana rapi siku nama siji materuk temeri dalam masiji. Maka teto mana sahabat macai engkatona sahabat elok lepai naulena temeri dalam masiji. Tapi pertanyaan aga nagau na nabi tayarawatue kunihe ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ajaran kasih sayang. Macai mana sahabat pertanyaan aga gau na nabi ta ternyata make de nabi ta Da'uhu taroni olo teme. Maka de nabi taroni olo teme. Aga sabak na nasabak desa dinari ulek bayangkan na rekomat tengangi teme na tapai tetek cekona. Yang kana maka de nabi da'uhu taroni olo teme wahariku ala bolihi sajlam mimma lokano mala uai si panteng. Nainapa bolo itemena nasaba uai si pantenge fa innakum tub'atsuna muyassirin karena kalian diutus memberi kemudahan walam tub'atsu mu'assirin kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Pertanyaan magiro nabita dek nama cai mana nih sahabat ternyata maka de topan ritata macai sahabae wajar. Dek nama cai nabita wajar to. Tapi mengapa sahabat marah Nabi tidak marah? Maka de topan ditata nasaba iya ronai tae nabita si salai nai tae sahabae. Aga betuana macai sahabae nasaba kesalahan nami tawe naita.
temeri dalam masjid gangkan nama cai. Dan wajar kalau marah, naulena engkau tahu temeri dalam masjid. Karenanya wajar kalau marah. Tapi magi nabi tade nama cai, nasaba iya ronai tae nabi ta tania kesalahan na tawe. Tetapi iya ronai tae nabi ta iga tahu mebu kesalahan. Aga betuana iya ro tahu temeri dalam masjid arak 40 tomadodo pengalaman na gangkana wedi jaji dek nai sengi makeda kesalahan palik na jamai. Jadi narekok napa kuling dendre ibu sekca makeda tawaja ipajata wajar. Wajar. Tapi nabi ta ternyata dek nama cai. Nasabak nabi tidak hanya melihat kesalahan, tapi nabi melihat siapa yang melakukan kesalahan. Ternyata arak pak bulu tomadodo pengalamanna bisa jadi dek naisengi makeda kesalahan palik najamai. Ia tona ro iya kumat ceramah ka natapa engkau tahu mak bicara insya Allah dek matu umacai. Nasabah upahangi maka daya roto mak bicarai arak 40 ya roh. Hadirin yang dimuliakan Allah, iya nahe nabi membawa rahmat pamase nati wirengi nabi ta. Oleh karenanya itu memberi isyarat, jalankanlah ajaran agama ini penuh rahmat, karena memang agama ini membawa kedamaian dan kasih sayang. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, alena nabi tapamasei iarona tiwi nabi tapamasei nenianantara ki nabi talolongengi pamasewe. Aga betuanna itu memberi isyarat ku elok ki salama upa kulingi ku elok ki salama ku elok ki lolonge pamase se di kuncina. Aga ya roh ittiba'ur rasul akacoe ki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai penutup engka kesimpulan elok orang peangengi. Maka dai ku elok ki salama akacoe ki. Tapi ku elok ki malebi ake ada ki. Wakulingi ku elok ki salama akacoe ki. Tapi ku elok ki malebi ake ada ki. Aga betuana wedi jaji engka tahu makacoe ne kia makura pangadereng. Insya Allah selama najamai selamat nih. Tetapi tidak semua yang mengerjakan agama itu mulia. Nasaba ia panawet di malebi nareko makiade jamai agamai. Walangi contoh. Orwane mas sempajang. Ternyata utuna mas sempajang ia hela pengorwane macambi-cambi mi bawang. Baju dalam. Nainapa mas sulara lepis. Pada sulara na ketua panitia. Nah sabab macenek na lo molu na paku runtuk ketua panitia mas sulara lepis. Gangkana malah kak kesimpulan maka dah betul-betul ketua panitia serius mengurus acara. Gangkana dek kasih na sempat malipa mas sulara lepis materu untuk memastikan acara ini berjalan dengan baik. Tamaraja kak dampeng orwane mas sempajang macam cambi nainapa mas sulara lepis. Pertanyaan esagaro kira-kira sempajana macam cambi nama sulara lepis esa to de esa magina esa nasabak tatutu ni uretna orwane mapamula posi letu utu. Berarti ku macam cambi ina masulara lepis tatutu ni uretna.
bahkan engkalalo pendapat maka da uretna oroanewe dena pamula posi letu utu, tapi uretna oroanewe sewa ia engkai ripallawangenna posi nana utuna aga yaro berarti nareko macam cambi nama sularat lepis insyaallah esani sempajanna, tapi matu kusubui lokaki mak bere jama ku masiji natapa engka tonge jamaah pole makuro modelena insyaallah esa sempajak bere jamakna, tapi kemungkinan besar engka jamaah mete di lalengati maka damalase kapa aga sabakna na jamai agamae dek nasibawaiwi pangaderen. Ulangi contoh, puraka mapang ngaji di pesantren tak mangkoso, nasaba iya kuka pesantren dede imangkoso monro. Tabarajeka dampe matenganga mapang ngaji kulek baka yolona anak-anak tak makun reye. Matenganga mapang ngaji tappa masolang isak daku. Walhasil upuadangi anak-anak tak. Maka dakakna tolong ambilkan air minum. Nasabak masolang isak dae. Tapa engka nasalah sedia anak lari mesuk lo sapa uai. Tidak lama kemudian engka ni romai pole tiwi uai si botolo dengan merek Le Minerale. Utanewi maka dakakna kenapa Le Minerale? Nabali maka da anu ustaz sengaja Le Minerale karena Le Minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia hedendre laponganana dek na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne. Engka mani penne-penne naruntu nainappa na patadangi riasek na penne-pennewe nainappa na taro rioloku. Sitongenna madeceng upahanna gaukna yang helaponganana, tapi sengaja kak makutana, maka dakakna kenapa ambil piring padahal saya suruh ambil air, maka dakak magi na mala ko penne na suruh ko mala uai. Ternyata mappe bali ia helaponganana maripe pappe balinna dua mi ada na pau ia ro lagi mak bahasa arai, tapi si senaweng kalinga pappe balinna kerek bulu-buluku nataro aga sabakna nasabak wetuku makutana maka dakakna magi na mala ko penne na usuro ko mala uai. Ternyata mappe bali maka data diban wa ta'ziman makiade nenia mapaka lebih gangkana weng kalingana ya ropa pebalin nama teru upu adam maka dakakna jaga itu, pelihara itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karimah. Pertanyaan, salahgah ia rodendre laponganana nareko materu nasarahkan uai si botoloe? Dek nasala nasabak ya metoro parentai. Nareko materu nasarahkan uai si botoloe berarti najama ni parentai. Tapi sepakat ki maka dama lebih gau na laponganana nasabak najamai parentai nasibawaiwi pangaderen. Iya nahe. Kuelo ki salama akka cuek ki. Tapi kuelo ki malebi akke ade ki. Dan inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mama deni ro kapat ceramah. Sebab mabela-bela kampona pat ceramah. Insyaallah esona aha mangoloe rewe ka pemet di kecamatan Matirobulu. Dua masiji esona aha mangoloe. Pura loro Nurul Huda Paero, Nurul Huda Paero. Kemudian wenina wenia seneng kudesa Panandrang. Insyaallah jadi kecamatan Matirobulu, ya
lima ngeso na weka telu kak hadir di masjid ta. Karenanya tafaraje kak dampeng upak gangkan ni rokapang cara mata di lalen na iweni. Nasabak waktu orangi jamaah matu esona aha ya tomaro hadir iweni we. Makuling ngame cerame tapa makeda ustaz siarang ulang. Nekia tafaraje kak dampes sebagai penutup. Upak kase idendre. Upak kase i dek gaga natiwi nabita sangadin napamase. Artinya apa? Apapun yang disampaikan oleh Nabi, parelui riatekaken, parelui diyakini, agi-agi nasuruan nabita pasti pamase. Taparajeka dampeng termasuk maka majak sekee pamase to yaro. Asaba Bu engka dua sipa samana elok pada tepuna aga yaro. Pertama seke, yang kedua reke. Tanya seke seke si bawa reke aga betuana ku ipak dibolai sipak kacoai malomo mesuk seke tapi nareko ipak dibolai sipak seke mabiasa mompok reke. Cuma yang menjadi pertanyaan iagai carana nama lomo ki mak bere. Taparajai kak dampe marenu kak mengkalinge rodendre laporanna ketua Basnas. Nasabah alhamdulillah bandingkangi galunna pinrang si bawa galunna baru yakinga makeda malowangi garunna pinrang ibandingkangi galunna baru. Yakinga sumber daya alam yang ada di Pinrang waselek resona Pak Banue di Pinrang lebih maegai naya waselek resona to berue. Nah alhamdulillah syukur kak mengkalinge den laporan na ketua Basnas nasabak lebih nih 5 miliar na tarima. Iyan namua baru nape 24 miliar. Ubah kuling. Malowangi galun na Pinrang. Mega toa selek na Pak Banue ku Pinrang ibandingkan beru. Alhamdulillah mega ni seket na Pinrang. Engkana 5 miliar. Iyan namua beru nape 24 miliar. Agak betuan ya he. Lebih maloang itu galuta. Taparaje kak dampeng. Bagaimana caranya barak kuaga wet dingi malomo mak bere? Taparaje kak dampeng. Makedai topan ritata. Ku elok ki malomo mak bere. Engkalalo ki pusipa i sipak na tukang parkir Pertanyaan, maga sipak na tukang parkir Iya ro tukang parkir maega otona dek na sombong. Yala otona tase digangkan na capu dek ton kana macai. Yang penting ya lemui 2 sebu. Pertanyaan, magi ro tukang parkir dek na sombo dek tona macai. Nasaba iya ro tukang parkir madecen na pahanna makedaya ro otoe tania otona. Tapi titipanna pun naik oto. Aga betuanna selama engka ki sadari wiri makedana yaro anu engkai sese tak sitongenna tania apun nangeta. Tapi taro-tarona mi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selama fong Allah ta'ala suruh ki semestina dena wedi mareke untuk pesui. Nasabak tania anuta. Oleh karenanya engka pak doangan rampe makeda Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi. Puang tataroi lino rilalenna perkeku, letakkan dunia di dalam genggamanku, ajak lalo taputama ilino rilalenna atiku. Agak sabakna kalau dunia dalam genggaman kita yang mengatur dunia. Tapi kapan dunia masuk ke dalam hati, bisa jadi kita yang diatur oleh dunia.
Gangkana makede arae laisa minal mushkilah an takuna as-safinatu 'alal ma' walakinna minal mushkilah ay yakuna al-ma'u 'alas safina. Taniamatu persoalan nareko engkalopi riasekna uwewe. Ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riasekna lopi. Tania persoalan nareko engkalopi riasekna uwewe. Ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riasekna lopi. Tania ma persoalan nareko engka toma tepe tuori lalenna lino. Ia mitu mancaji persoalan nareko lino tuo niri lalengatinna toma tepe. Dan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kita yang mengatur dunia bukan dunia yang mengatur kita. Tapalomoengi atita untuk pesui sekena waramparata. Karenanya insya Allah selama engkau mungkin yakini maka danatiwi nabi tapamasai, maka kita akan sadar apapun yang kita keluarkan insya Allah lebih maege matu pasulena pole rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru nape 24 miliar ya. Sengaja pak kuliah mudah-mudahan ini topin range isal isengnya leta. Saya kira mama deni ro ceramata di lalen na yeweni mamuare napak barakat manengi fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik abna'ana wa banatina. Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wad dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyadi min ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa asfiyaikal mukhlasin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.